कोविड येयले आणि कोविड येताना आमचे जे युके आमचे गोंयकार जे वचोन युके सिटीजनशीप जाले म्हणजे ब्रिटीश पासपोर्ट घेतले थोड्यांनी पोर्चुगल पासपोर्टाचेर म्हणजे पोर्चुगीज पासपोर्टाचेर ते परतून येयले आणि अरायवल दाखयले पोर्चुगल 15,661 2020 चे उलयता हांव डेटा स्पीकर सर डेटा जेन्ना दिता तो ट्युरिस्टाचो डेटा मागला आमी टुरिस्ट इन 2025 वास्को देवल्या 34,64,490 आणि मोपा देवल्या 22,48,268 22,48,268 total amounting to 57,12,758 what domestic also international speaker sir दाबोलीच्यान देवले 1,15,645 मोपाच्यान देवले 2,10,190 सुमार we are talking speaker sir roughly about 90 flight 45 in 1990 180 trips per day return on both airports today vis-a-vis 100 which were happening before when only Daboli was there as we speaker sir सांगता इन्फ्लुएन्सर येतले इन्फ्लुएन्सर बोवाळ करतले इन्फ्लुएन्सर पैसे घेतले आणि गोंया बाबतीन उलयतले we agree that there are challenges in this destination like any other destination please specifically tell us that public money while going to UAE while going to UK, while going to Spain, while going to Lisbon, there are reports that even while going to these countries, embassy ospachi ek pratha asta. Let him answer. This pratha has been used and whether you will assure the house of collecting the data. Uzbek was never a destination. We went to Uzbek, opened up Uzbek scheduled flight चालू केले. Poland was never a market. या 2 वर्षांत पोलंडाचे शेड्यूल फ्लाइट्स तयार केलो या वर्षात चार्टर चालू करता पोलंडाची रशिया बिकॉज रशिया रोडवेज आणि रेल्वेचे टुरिस्ट जे येतात तो डेटा कसो व्हेरीफाय करतात ते त्यांच्यानी एजन्सी दिला एजन्सी एका दिला पण म्हाका दिसता बॉर्डरीचेर म्हाका जो इतलो प्रश्न बॉर्डरीचेर काउंटर तुमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाचे ओ ह्या एजन्सीचे आसा काय म्हणजे रस्त्यातल्या जे गाडयेंतल्यान येता ताचे 15%